Ujor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kashari jong Chief Judicial Magistrate ka Kleriat East Janti Hills District uba AW Lanong klapen kesan ginailam jong Migilai People United Front Sansnam hadi Migila Syapen ngat Mukotduma haki Pulit Larymbai Outpost East Janti Hills District hapok ka section South Part /South Part Nyupaway jong Indian Penal Code Shija Praspan Rupo but ka section Khatway jong Prevention of Cruelty to Animals Act kakandai spa prapho kablaja house nyam arajar kakandai Presiden jangka seng uba D1 mi lalu hakijnya kerem kelar petai kubor hakalai trik unok pra arajar posan uliat tu hadin bagi Kashari kelebisha binya eko Mukotduma bat hakakat arajar unai wing arajar posan kelapin mi ekarai kabelapin kesan ikinoi lam jangka Migilai People United Front hakabaya day bat kanika case bat ngilayo ya kanika orders nupo ka session court jong East Janti District haka Khatrik unai khatway arpo arpusan te haswa bangin Pyrshah kanek benta ikwa shwa ban ai kublai ya advocate jungi man pasyang rangkat batki associate ki jemu aga bakila ya treshtom ban penyo engi yang kanek justice nodo usnam arajar ka kendai pada hado benta kumbang layo ya kanek ada misio ban ai kublai ru ya ka session court jong East Janti Hills kabala ayangi justice hagabaya day bat kani katpun kani ka case kabala ayangi daki police hagato port langba ka police East Janti Hills district langba ka police Larymbai police station lani bid house kila ayangi hagato port bat ki OC ki badai hagato port kila register yang ni case Pyrshah ayangi kapos yung lungo kalong bangi kumki nong yalam chong Mpuf ngimtip hakano nong rim baki register ini ya kaniga case nakatagadaw ngi nagalayan jong ngi hadian mangilayo ya kaniga case mangilayay alang ba ya kaniga case kumba nadu warajar kanay bat adonta kumban rim yosnem te hakajingyal inti jong ngi ya kaniga case ngi siyang ngilay kando shibon kijingya but ni don ga jingkarmen baga court kan ayangi ga justice bat ngilayo ga justice te balai ni wan man panpaw yo pa ba ang ni lang ba ki lat pathai khubor ba ni sio ba ki pa ba ki dan kamban tip ya ka hok ka jungki namar ba wat yangi ki leaders lada ki police ki la ban ai case te kanotam ya ki pa ba ki bomnang ban yale ya kini case tene dai na kata kadaw kanai kalong kum ka awareness omdai bagi don personal problems lani don daw bano lani bat ki police ngi don shibut ki porlok ki police ki bangi ya ek ni ya try na posh ko por handrai ki don ru ki police ki bashim kabu ya ka uniform ka jengki bat kumjo da ka ba pentrai kam ya kabor ka jengki da ka ba haras yo pai ba haki babon ki benta lang da ka ba register ya ki case Pyrshah ya ki innocent te dai na kata kadaw naklen chung ikum kaseng Meghalaya People United Front ni penpa bat kajing pensyai supaya bat kanuru kum ko warning ya ki babun ngamong ya borok ki police ya kito ki police ki bashim kabu ya ka an bat ban pen shitom ya ki berujungi hakir kom baper lada kadai hak pas physical ne lada kadai hak personal ne lada kadai hak ino bentang te dai na kata kadaw ni kum kiseng ni wan ban pa supaya ba pangila job ya kaniga case ban ikwa ruban ang ya upay ba lada phiru pi kendo ikum gini kijingya phimdai ban te rai pi dai ban yat kat kum ki kendon jong kaan pat kadon hi kokot aban bisa ya ka hok jong phi haki pa dai bat kini ki benta jingle ki Pulit ini hagatu house ne ma la ka dai bagi ne liang jong ni prem jur ban hagatu go por ki police ki la ai case mutla ban ki ai case thok ni ai case ko ma ni nim tip nim so thau ru ke case bagi ai ni tak haden balawan ka notice jong ko bagi la so thu over to ko por bagi la ai case ni tengi ni ai today ya ko muram
bah ka jing bicara jangka bicara hok jangka ni layot ka jing bicara ke bahok bat haden rus nem ni bayar ni yai ka ni kes ni layot ka jing bicara ke bahok bat pok kini kin rus nem ka jing berkat jing ni rumah bat ka among ka bisa ka bilan jing ni ru ka bayar ka ni kes bat ni nak kalian jing ni lainun ni nam so blikti ka ni kes ni nam so blikti bat ni pe ni ya ban so bat ki ekspat bayar ni bat ngin saya pe kumno ban ya sakmat ta ngana kalian jom naru kumba ong ni presiden jom kaya UF ni kentu ya kibat ba namar kibi kun kini kikis don bun kijing dia kibat ba kicha kis top ni nak kalian jom ni kentu ya kibat ba bala da dia kini kim dei banting ki dei ban ya sakmat namar wadon sibun ki an kiban ya da ya ki kat badang don ke kut ngi sanya ke kut bodon buram ba kan yo ini ya ke jeng bicara ke baho yu nu namar ladang ipe ru pe hakine gi benai balade kumu we no dekat jongga MC toda itu apa tu por ba ya ki so toda MC toda chakot we ru private trop da andau la poe thanat ki pulit ki pha sai ga we ko sada bat haden bat tu driver utip ba mun aku tu kok sadar mun la ujor dak FIR ya di peran ngelam pe yang itu rupi ngarai pi media kena yo iludi tu te kun kini gi jingjia mi kan tu yo pat ba bakin nom ting bakin ja sakmat nama ba ka hok jong ki kan jing da ka badon jong ka kut bodon muram bat ni sanya kut bodon muram ba kan yo ya ka jing bicara ka ba hok